Assalamualaikum Nurlan Afif. Бүгін біз осы соңғы мен кішкене біраз істей алдым. Мебель қойдым. Енді мебель қою керек. Ой! Hop. İsteyemiz. Hey, agak niye koyam? Ne koyatım? Asmışka. Reklama bakmışlar. Bütün жалғастырып мен Допустим, хотя бы после видео дальше. Dostlar, sizler de burada komentarı yazınızlar. Sasınız. Önce titriyin. Aytınızlar. Ben sizden balık komentarlar. Size okuyayım.
Мне. Осымен аяқтаймын. Сіздермен болған мен Дәулет Нұрлан Нәписе.